Okay, stop. Let them take us to court. The voice tabaye ya gore motho ge iswa ga lekganyane la re ga se selo ga ifele go tsobelele ke nnete le be le se selo ka re le apere di badge tša o se tshwane le tša bona ba ba dipilisi tša di Herbal Life gore ke lwe le tsona dipilisi tša di Herbal Life masoni ene ba di rekišetša masoni le ge di expireile ba di phumula di date taba ye re a e tseba go tsobelele le bona batho ba ba ile ba nkiša nako e ke gola le tseba gore ke goletše Natal go tsobelele ge ke boa ke thoma tabe ya gore no ke nyaka papa ka bjale go tsobelele banna ba ba thomo mpotša maaka ka re ba tšhaba nnete go tsobelele ba re no papa go ke Section Lekganyane ke ngwana Maria go tsobelele kgadi la bona Maria Hall ba theeletše Maria Hall ka lebitso la mokgekolo Maria ngwana Moela na ke rapela modimo le odimoni le nna ndistepa ke tshwana le lena ma le nna ndistepa ma ke tšhabae ke monna ma ke tšhabae la ndistepa le nna ma a ye pele tabe la ndistepa mo lefatsheng la modimo ke rapela modimo ga gona taba le ge ba gana go dumela ila ai ga gona taba le ge ba gana go dumela fona malaba leita ala bashana la banoshiana ba I onomai mainele benita la bashana la balota la balaina la ba ai urialo da wibili wimoni ya urialo da sana malaba ipia bila ai ilisana urialo de parlamente kholo mesaya onoshia bana buafa ke modimo wa meloko ya lefatshe ka moka ore bana ba ka rapedishang. Hello, Barnabas Chiro Lekganyane is a South African church leader who started his own church called Zion Christianist Church in Mloto, Mpumalanga. He comes from the famous family Lekganyane. Barnabas is not just a church leader, he also works as a real estate agent, network engineer, personal trainer, and a life insurance agent. He talks a lot about building generational wealth,
sharing profits, and growing as a team. He's active on social media on Facebook and TikTok, where he shares videos about his church and personal life. Chiro Lekganyane has had conflict with ZCC, especially the leadership. Even though he comes from the Lekganyane family, the ZCC does not recognize his new church or his role. There has been tension because ZCC is led by Bishop Barnabas Edward Lekganyane, who is the grandson of Engenas Lekganyane, the original founder of the Zion Christian Church. Many people were shocked when Barnabas Chiro started his own church using the name Zion and claiming a similar spiritual authority. Some ZCC members and leaders see it as disrespectful or even trying to compete with ZCC. This has caused a lot of gossip and division among followers. Whether you support him or not, one thing is clear. Barnabas Chiro Lekganyane is not afraid to stand out, and he is determined to build his own spiritual path. Chiro Lekganyane posted this video on Facebook and also captioned, "Yesterday, Moria and Mamelodi tried to attack us, but they met their match. The Christianist members taught them respect. Gabotse Moria, lena le anrata, you can't just cope without me, ne?" In the comment section, Barnabas Chiro Lekganyane posted this comment: "Moria is playing games. Even the police left them because they didn't tell them the truth. Moria, e buditse maphodisa maka. Ge bona le ramarumo ba nyaka go mpona ba ngwa le report pele, maybe I will reply. Nako ela ya go tshaba Moria e fedile. We are fearless generation. We won't be controlled by Moria. They have no respect. You can't just enter Moria as you wish." Ke boletse gore ba tsena ka group this time. They went all out looking for a white man and police. This weak and useless think we are afraid. Well done, Christianists. We are unshaken. Ba ntsena ka maphodisa a di riots le legoa. Moria le drama icona. A ke re ba rile ge re lapile re bule kereke tša bokoko ba rena. Now they are troubled. Re ka ignora go tsobelele le rena ka le lengwe la matšatši a ka tla re aparela ene seo ga re senyake masione re tshwanetse go dula re rapediša masione khutlo tše nne tša lefase le bana ba mmopi ba iseng masione go tsobelele ba ba nwang mabjala ko dithaveneng ka se sebaka ge rena re kopane moo le a tseba le lena gore ba bangwe ba bona ke bana ba lena go tsobelele re a ba rapediša ka gore le bona ba re ama masione ngwana se ngwana ga go fela wa madi go tsobelele ka baka la gore motho mang le mang a phelang lefaseng ke mpho ya motho o mongwe so mpho ye gwa re lokela gore re rapediše re ikgopelele bophelo pele ga sefatlhego sa mmopi wa magodimo le mafase masione gopola 2,000 years later. Una le kethi kwa unotsena ukopota ke ntlo tseo o tshwanetse go re go tlogela yona mo ati video sayithatha ari short go ngwela ke ntlo go unotsena ka dikolo ukopota mo ka ntsena Kgotso bokolo ngwanyana ke star ngwanyana ke ZCC ngwanyana ke motho wa morena a gamane